Aya tutukao no, aya tutukase. Msu tio tiv shatachi. Msu neda vansha tasha no tip television. Hasembu nyane. Mna jijime. Nide hajile ni dodo. Isembu nyane semba zahimene tiesini dwativ. Manyakba sulu zahimene tiesini kitagda uhihi. Suluvane vane mine. Ma wenshu nolu hemen siki tiesine. Ovesin teki mi manyam. Kauna luha tasha never vesi sembu nya. Une zahimene tiesine. Uvane mi. Ovesin msu davansha tip television. Yeah. So to MTV Iti tip palumo. Ashame. Uwe yuli nyane. Ikumo jenge gande. So maybe fire no TV creator shima yamje du sha wo. Lad we bela. Sivane tiesine dwativ kitagda uhihi ne. Ma yelo wenshu no elu evesi hen nyane. Ovesin teki mi manyam. Avase tiesine. Atese kwa shavene abum. Atese kwa yavene ati manaji. Atese kwa nyoha yavene kureke. Je. Atese tima. Kwa kaele kureke kwa posona kbaya. Isembu nyane sulu zahime. Maka ovesine. Unelu bon se benda. Shavene sulu hene kwa yemenye yae. Ovese msu kiki. Ashame. Uzahime na ati. Pasan vena ha. Kijimela kila yansi negi shaka kushisiba masimeme shako kureke. Kai se kureke shegenga kuna vi kureke she alwe wa kuna ya kwa yanu nge achuka vi kureke ya kwa yamba vi ne vi kwa yanje kapelo jera ti sizame pan ko mbaye wase ayave se kureke va mikiya nge kapelo jera na yo ko don ya o kureke ni veke o ya uma ya ka vemu kapelo jera kapelo asu ka se mumujin kanyi parce que ça quoi yanu ka du ke kureke ka sene uma ewa ngi nuwa bon shami pa kapelo jera na u hash ngele na no jingi shi u kunde na hana bagin ka we hayo shami kapelo jera ya chu nyoho yo na nya pasulu za heme tani wange shako mumu na mumu sulo no kwa na ne ko kai lu hawa ya foto wele mumu sekureke shine mineje kwa uwa ka do mimi bo kureke guma awe won kapelo jera na shakwa olu nu hin ya ikai se do ikyo aya na se mumu mana bu se uwa ni maseva na ya wase ajidi yu ya mi mumu amine fe don sega mumu waka do mimi bo kureke guma awe won yino kureke ne guma humba don kapelo semba kala fe yila na yaga nyeke mama si mba ko job tele do ya ka vida va won kwa momsi wa kai kyuri hige fa uyila ya hige ba pa we fa kwa laga fa kya kwa laga pa chim yeme mi kizogen pa mama ba wasne kai ka ya alu samba lama zoti dia ulu lama zoti na bakla luga kapelo je mashio ba vesemba higenve va kasha kraya ati wewe ndongo sa etesene do mimi yes sizame kashame na amba tesen se simulika alu vesen ki kwa olu no wingi hene lu tesen la jidi si kyo wi ya kyo du kyo une ko da kele swase simbagene kasi la se nya hembanja kituhu anya kituhu ne hige si yemcha yavni igene
ya bin ka TV le tumomi cha ko kyo ya nan pa shi ya shi gani ya kai nongu num sha ka la shi ko ye chavla nongu num ka da vivant ma kapa ka ko ka luimi na nongu num shi kula yulu mi sha manya tswanje kwa nongu num shi fasha wuya kyo gen tanu kyo je pa ka yan TV nongu num ya shi kula yulu mi ya na ada ya ninge mi lutese na ka kon TV ya homa valen sha kon kwa alu wanya na ho kwa ya tumu ka ko na ngi kwa na nele ko la na mai ta na shi vient zo vient la ya ilu shayo shi gen aluka nu shi nyana ha meke na wa na hinda na passe na da takwara ci kapa ya kai won kuwe na dui ka hona shi ko holonzo na chu kuma aluka nu shi ma ko zanyo na kwa na ka woni lo olon kwa mi na sha kwa olon e kai faki to ada ko avant la wakapa kan we adu tato una ta igoto una wuai faki ka olu fan tato dito ya wuai hotia faki la yelo fa tato tsambele sisi mbu yo basro lam neven alwe uneng nevesi shungu wa kwa ol no sulo ol ne alu ngwe kwa ngele no ngele ne kane ya awasu si souvent de passer na alwe nemba check dane yo uhihi ushohwa ushota ma ta homuno botwe ya awasne unepa nguho yame chizwana mina ningike ayulowene shisha yuang ilis lutan shaka gani ya akala luni chan yum o si fanzo tine si lamanga kasha shaya ben lamumbu choti chi I chagido yi he uhihi ushoha ushota ma ta homuno botwe ne chi alu antiru na so kopia Shatif television he jeka we yila yang si vande du ne wale kwa chi si mo he chi minna wale la antiru na so kopia utagida chi yana yila wale la na hana nzuwa me shame wala ko vesin na ina se tie vesin sulu nenge shamio ko fa jene one kaile fatatu dido shimbi kwa hela yaka fa shekai tia jene ya wuwa hiyo tia akane no ndengi nimi shirule spelling sha humbe nulu nenge na kamu jela jene shi gotoho tato ihyo kai wakapa kan we wala kai wawa si ada si eva ofisen chiwo zakeme ya wo ko ikyo yaren hela tsiri yila aka yaren kyo mi kuma halata manenge ta waso higene ko za hikpen ye ogene ya shonpa kwa gbashami eke dangu shonke dio ye ogene ba mi mfame kwara panongo na se za yo hako kula yo hita waso higene ya ne kyo yaren tse yo wani lutsembele ha yanga tsoa yes fa mlu ta higene ba nongo kolongma ba uzaki ya pelu ya jim la sisi va ke geli ka yo po ati hide luwen kwale amo so valu ke geli na aka anga nzu la chumba ye ase we va kla fana ka ilu yo ve choti lu ne mi si ve ne mi vin nongo to kunana yulo vi shaka ni gaya asa apelu adoga
Kana su no utesin ve zwati pasi olun akane yila na TV sulu yila na hai c'est ça même ko ganu shim lo olun ko kyo la sulu yeme shako toho yila eka jubu yila toho yo ya wa va manu dagi abota go toho via ahora ki kuna via ka tayo na do jubu yo na tumi vi hako toho la hom yo hidekanu yawe sansa gune kwa kwa olu no sham lu kyo duwe ba gune gwangu kuso duwe kyo ngune ki ya vi yila toho chi lo toho chi ya tsi aji na ha igbo ulugba kalenda nyolunta kelen kwa ke kelen so ke gashachu if tsi awachu hamolo nyo kapelo na nda ke yolina na veshi iva ya na ka ko lo no jele toho yila na jubu yila toho ye ka yo ya wa va mo dagi silvani worun ko va pa zan si va higen va dagi dagi pa won ko lihe na wo yo she dona ve mo na tumme kwa sini ke dagi na da tumme o sini tumme nya ko yo yala miki toho ne chene wa bini jeme ayenga higen na hautsi atoho na ha welu heje nyamba ya kelu wambira kwa ajile gene kenu ya asebyo akalanga pa kigeli ile jile yoli ma exigilanse ugamba vivesin la ya yo yam aji ma yo na anya mpaga yevese yemi hile pe yo weza za yoga ya ufa nyambi chieo alu nyambi ele kume o ya kamchi eme aye ava guwai ya yo ye gba hinu zina o ina da kwaga na inase atihene si yila yo ite toho yala kitoho yila na lu kumbule tini ya wasu shikaven kwa olu no ilo olu eji yake ko udagi ke ivia iyo yila hide oya jubu mayo kaka ye atia ye ki kwa olu no se o hen na jela si ko genengu akuna toho won pasulu nenge hami higi akuna toho George du kuna toho we ajija weza yisakyo kemba we wa kwa anema lokela bala wa imeke je doga we yo kya we ya kyoke ka kunvo duwen yo yesu ta jija ava vo hen ya wona gunene akuna atuhu ngupusu tuhu yila jene kanjaye we duwe diwe nengi kwa manyam chi maswasi ngudiu agbadzuana misha okeli hiji feni ewelo la fifa hiden va helen iwe mi ka kuna toho je ngure kla tsatsa nyamla hito laga silu nengi shako lon chaven pusu alom beme be van de fin chi veut faga kwa alom ka onyam kuto ayang ne ayomba gene ka we luemba lomba ka ba kusuki yaya
na bolon se ko alom ike alom yevsi gafa gafa ye lom alom do gafa je do ga kuleke manamine do alom ka ko ho ke asulaga alom ye to ho ma kuleke manamine seti pa semba e ko alom ka lunji kumba nyama ka alom hembu kwa fa kwa tsiri kapelu je da silo won ko ara na ki aka olon visne yati e ka yevis alon gafa koho masula atine kapelu ngene ajila ke alon lu yevis gafa sensema ne wolon ke la e gafa ka kolon kwa fana chi kwa chia gafa ben chia gafa na ke alon lu yevis gafa ava uve henhu igwa lokale na yen ivawe heika ifaunga alongwa ava ka onu nawe weku na hayo do veyun wano mo mitina e aba auso won yo sa won yo je ehiu vinene ma alu nwa kwa olu ne ya ado nwa pempe jo timne solo passen na kayo ba hige kpisive facho kavenga atinga aye ke ava uve henhu hula awu hitoho we facho yele nwe ichire toho ichire toho na kai hujela obese yabeni itisen yo ne higene inongu tesen mokwa unenge ya we ko ati ko aji we ati mwe to tanajia aso ya na timbele ba mishe lushime lu aba lushime higen alom da wa ko ya de da do wana be wusu jelo vine ma kwa nongu tesen sa yo nongu tesen lu o mache wanu na shin ko duwe kana ya o mache so wanu na shin ko duwe kana timbele enka nongu wa yo shin chinin yo shana shi sitsa hamnu ne she ko lon ekai alom gen lukere toho homu wo na yayo iguve ge matemakene hu gene iguve temakene hu ikon lume yava sen fisna e koron na tion kon osu vata hene pe lon kilera aloma nule yen bava hentine toho iguve krafa pe lon luga alon wa pe loma alon wa kra bane tinito gane alon ka ko alon we iguve Bazuga. Alon fe iguve so nyam ne won pa ka tire sura pa hikone ya lu kono agbala ina lon pa wa ga yama lu gigi ya iguve maiwa tashana kapeluve kai alongu tsetse jene kwa abane haji ya alongwa cham lu kwa onu nu itesi ni nyane yo ka sinengisha mijala sinengisha ko mumu sinengisha ka agen vie si eba lu shako lo nengisha ko jija kwa shi uona duwe kuna yare ya kai kusifa ko akuna ma toho yila yo sina sisu ovesen ishi shatesine vese minyane itesine ovese minyane nongo vanse kwa wan ishi o masin kuso yo kwa se ko lom kwa shi
gba kono ya wa waron o so ba tanya ma no yem la ka pe se chi ka se duwe kla se klen kwa ya se klen to ho mo si ya e juve over ma pe kan se jera aha gba kon on do ka tin de gba kon ma pe awo so le ba ta ma se wa ka se ilu ha kwa fa we se kanga na jiji me kwa la ne wati kwa shi ve hen kwa ve se aha si su sha ton wo we len kwa tiesin yo na jiji me se mu nya ya ube tagdo hi ne kwa la do ka shami to yamti nelu nenge na vesi sha tip television ya se mu nya oversin taking mi manyam akusu bien mi tagdo hi atisi kwa shi wase kwa sha ave nemba nyam awase ko alom awase ko akuna yaren awase ko toho yila awase ka uwe aka fan aluke kwa wanu henene luke pishia na ha yesien suluka ne na ha uso dwana copy utagdo hi ne ya ingi duwe sha TV wo polu negene u yila wa lela na ha u dwa tagdo hi u hen kwa ke use ahien higene sikusu biemne si hiden siva yo suluvan ne kwa kitagda u showha ma itisen ne ka o vesin take bi manya une hemen seki e vande zan ke hemen ka o hi ne na ha haya ben higen ya sulu kurankia mo zane hemen negative television she donon se sha humbe e kan vande walo na ha ne zwa tip television sha humbe sha Facebook sha TikTok sha Instagram kwa YouTube ishenu higen ya peno neng nevesi chi lunen dodo kama wan tefa ondaka sashi ogane